last week it was Akono, but this week Prophet Ogyaba ne ho nsam na beto adwa aye nyina ye gusu aye kane ya no gusu se ne kan ye ne de bia ye de se Prophet Ogyaba ne ho abase ne mo se ne be ya Awurade anu anya be de wa Attention TV ntimi se wa se obe like and subscribe abaye channel no so amaye won se na ya Brefo wa be twi Prophet Ogyaba hey see e ka twi pa wo de ma ye hwe na ya Brefo mra Prophet Ogyaba na me kana sani wo yo be hwe Enyen kitwa. Yes, me na me catch no. Yes, wo ko fa side chick. So wo yere ni yiri wo kuma se soft man. I what the mobile phone apata soft man. What mobile phone da kwama no. Ukoye goyi. Yeah, atwetwe mu proma pa na ya Brefo. What twetwe Ogyaba. Na ne nyina nso ye na Kwaku Bonsam so e de ne dia ba se oye very disappointed because sabaiwa na ode nsem ne bai obi anim no Ghana but Prophet Ogyaba de Papa Kwaku Bonsam se obi anim onti anim guase ne de waji oye very disappointed me ntie ye Papa Kwaku Bonsam emra twaso evidence ase wo be the TV so udi the TV so wani begu ase girl obi enu ho ni no sorry sister no obi enu ho ni no Ghana ha but Prophet Ogyaba no obi enu wo Ghana ha sanso na GH Mouthpiece one also and the dia bo no se ye Papa Ogyaba we very disgrace ema Ghana mane asofo nyina wanya no ho so abo no ho so abeta social media say wonye sebitable me ente GH mra osofo nya kodin semone instead society ni be criticize na ye be domi na ye be case such act from asofo for na omo ankasa de bomb konsamra ne ye nipa tesemu a na the church members na moncha osofo no wonye nipa tesewa se sofo obeji atum se wo ye nipa tesem me no sada na osofo no oluzu na dom. Last but not the least, yes sister Efiasra Sinegan so hey sister Efiasra Sinegan so no so ne de o say yes sister wodo ho koma Prophet Ogyaba sebe ne kote no won fa wurawura bottle mu eye sebe etwe ene wodi be di na enye asofo ni bi e di sebe trumu na Prophet Ogyaba de sebe okode kwan e da oba ho me enti Efiasra Sinegan owo kote on fan she glass mu ne kote no on fan chichi ne se eye hwe no de kote ni be di asofo bi di trumu no no de wadi utwa yenkwa ye den o repi wana wona wo repi no se wa hu ne ekoso enipa ni bi akasa na ya Brefo de utim se otwetwe no se na Papa Kwaku Bonsam se wo ye very disappointed pass Prophet Ogyaba etimi ayese se bi adwaman no adoso e wo mo spiritual unso mo ye spiritual people sa omo wo Ghana memo esa no gu eye spiritual pastors no ene wo mo ye priest no ogu omo ni mu asepa nto very disappointed kwentwa na mbeso makra